Reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel ya Sam G Official ndetse no kwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza aho uherereye hose we tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Icyo usabwa no gukora subscribe kugira amakuru yose uzajya uyabonera ku gihe. Amakuru nakagaruka buri munsi nk'uko twabibasezeranyije, amakuru abagezweho hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mbere yuko dutangira, reka maze nkugezeho aka kantu hanyuma dukomeze n'andi makuru acicikana hirya no hino ku isi. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye wagiriye uruzinduko muri Kenya yakiriwe na mugenzi we w'iki gihugu Douglas Kanja, bagirana ibiganiro byibanze ku guteza imbere imikoranire hagati y'inzego z'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda ndetse na Kenya. Ni igikorwa cyabaye kuri uyu munsi wo kuwa kabiri tariki 24 Werurwe 2026 ku cyicaro gikuru cya polisi ya Kenya Jogo House i Nairobi. Polisi ya Kenya rero itangaza ko muri iyi nama abakuriye polisi bagiranye ibiganiro birambuye kandi bitanga umusaruro byibanze ku guteza imbere imikoranire ya serivisi za polisi muri Kenya ndetse na polisi yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuyobozi bwa polisi ya Kenya buvuga ko bimwe mu byaganiriweho n'abayobozi b'impande zombi muri ibi biganiro byaba ari ukunoza no guteza imbere ubufatanye binyuze mu gusangizanya porogaramu hagamijwe kungurana ibitekerezo ku bikorwa bya polisi mu nyungu z'ibihugu byombi, haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Kenya. Abayobozi ba polisi z'ibihugu byombi rero kandi banasuzumye uburyo bwo gushyiraho ubu bufatanye mu bikorwa binyuze mu masezerano y'imikoranire kugira ngo azagenderweho mu mikoranire yo mu bihe biri imbere haba mu Rwanda ndetse no muri Kenya. Polisi ya Kenya iti ikindi kandi baganiriye ku ngamba zihuriweho zo kurwanya ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha by'inzaduka, bashimangira akamaro k'ubufatanye bw'akarere n'amahanga mu guhangana n'ibibazo bihungabanya umutekano bikomeje kwiyongera uko bwije n'uko bukeye, amanywa ndetse nijoro. Bavuga yuko ibi byaha bigomba kurwanywa ndetse bafatikanyije hagati y'u Rwanda ndetse na Kenya. Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda CG Namuhoranye yaboneyeho gutumira mugenzi we Iji Kanja mu birori byo kwizihiza yubile y'imyaka 25 y'urwego rwo mu Rwanda bizaba mu kwezi kwa Gicurasi uyu mwaka wa 2026. Ni ibiganiro byashimishije buri umwe wese ku mpande zombi, haba uw'u Rwanda ndetse n'uwa Kenya, kugeza naho byagezaho uw'u Rwanda atumira uwa Kenya mu birori bya yubile bizaba muri Gicurasi mu mwaka wa 2026, amutumira rwose amubwira yuko naza kandi azisanga. Icyo busabwa ni ugukora subscribe kugira ngo amakuru yose ujye yabonera ku gihe.